السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناتكم افكار بسيطة مع مريومة. فيديو جديد ومعلومة جديدة. نبداو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليلى حديوي تعلن عن الانفصال ديالها من خطيبها رجل أعمال، وسمعوا شنو كتقول في الفيديو. Bonjour les amis, Pshlams comme la séance de vélo ce matin, ça m'a fait énormément de bien et je vous motive à vraiment bouger parce que ça fait du bien au moral, ça fait du bien au physique et des moments durs dans ma période, mais c'est pas grave, on apprend nos erreurs, on fait tous des erreurs, des fois on a l'impression qu'on va jamais tomber sur le genre de personne et ben